jingpule woman kasmi Kajingpule na kikam ki apostol kung nong kapasan kat khot lai pusaw hadu sampuar. Henry uway na kiparisi uba kerteng ugamalil ustadan uba kibriu kiburam shibun ulayeng hakador bar. Ula hukum ba penmi ino yaki shabar nangta ula ong hakador bar. Korang ba Israel tudal sumbar yakada kapapimut bande yakini kibriu. Dangshin lapau utheyu das ubalakok baulong ukenja bakraw bat kumba sauspa angot kibriu kilabut yu. Henry ulasya penyap baro kinongbot jungu kila sakret bat kejingki jungu kalapulom Hadin une lapau uwe ujudas nong Galili hakapor kana samari uneru ulayo nongbot shibun Henry mauru ulasya penyap bad kinongbot jungu kila shuja lengan. Bad hakane ka kep menta nga ong hapi wad le ay yakine kibriu. I yaki kumto na malada kane karukom le bad kajingtre jungki kalong ka ay ka basyuthaw briu kanja lengat hi. Henry lada kawan nau Blei pin job yaki da lele. Pinshem ba piale persya ya Blei. Kadorbar kelasngat ya kejing ai jumut ugamalil. Kila khot biang yaki apostol bendrong. Kila phat sempat yaki bad kila bidong. Bakim day ben krenshu lano hakakerteng ujisu bad kila penlan no yaki. Ki apostol kila mi nakadorbar bad kejing kemen kabakraw balanyo. Yaki ki babin bansya ja buram nagbenta kakerteng jong ujisu. Pat man la kasngi haga temple berha ki yeng jong ki patwa kila yai hikai bat yai yalap yak hubor babha shaphang ujisu Messiah. Ktien jong utray. Kasam arpu hinyo kad khod iway saw bat khatlai hadu khatsaw. Utray ulong kajing syai bat kajing penim jonga yano ngantieng utray ulong kajakari jong kajing im jonga yano ngan khawen tang kuway ngapan na utray tang kuway ngawat bangan yo syong haying utray baro shilenter kajing im jonga panyo mat ya kajing ha jong utray banyo terwa yala kajing aingu step haga temple jongo ngatip bangan sa im banyoi ya kajingha utray yala kipat to kermen ha utray to long ubaklan to penyaw yala kado no de shisha to kermen ha utray ka gospel kat kum uyo anis kalanong ka bahenrio kan khod iway hado khatsan Hadian kani ujisu ulalitno sa Shashiliang Gaduriao Galili nepong Tiberias. Upait ba babun ulabot yu na marba kilo yoi ya kidaki shinju hakaba pinkod ya kibapang. Ujisu ulakiw halor ulum bat ulasyong hangta batla kisenran. Kajing kawai paskha jonggiju kalajan. Ujisu ulapit saudong bat ulayoi bau pat ba bilin ulawan siya kumta ulaong hao pilem. Na ay ngila unti jinbang bansaya kini gibriw. Ulaong ya kani bantenju ya upilem. Mau ulatip lupa kumno unle. Upilip ulajubab. Ban ay ba yaman la ubriw. Watang mar kendiat ru. Andan kam kapu palat arspa dinar. Uway na kisenran jong ujisu Andreas para Simon Petrus ulaong. Uway kena hang ne udan santali ki kpu barli bat artali ki dokha.
Henry kini kinlong ayu hapdeng katne. Pha shong ya kibriu udisu ulaong hagi. Ladon shibun uplang pat kumba san hajar ngut kirangba kilaya shong hangta. Udisu ula shim ya kita kikpu ula aingu yau Blei bat ula sam hagita kibashong. Ula le kumju ya kidokha katba kikwa. Anda kila ya kadang baro ulaong halaki senran, karya kilengkhot lengkhai kibatam, om dei ben bijay wat kendiat ro. Kumta kila lum ya ki baro, bat kila pendap khat arshang da kilengkhot lengkhai, kibatam na kisantali kikpu barli, anda kibriu kila laabam. Kibriu hangta haba kila yoi ya kani kadakashin, bau jisu ula peni kila ong. Tashisha uni ulong unong yathu lupa ubadai ban wan shaka perthei ujisu ulatep bakin sawan ring bor yu ban penlong siam kumta ula phet biang shalor lum tang marwei hi ka gospel jong utrai